باب 370 كرياد الصالحين درس ان درس كات عفوا. وعن أم المؤمنين يتامين نقوم بن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت وما كان النبي لا كان صلى الله عليه وسلم معتكفا مؤفني كجولد فأتيته مئدنمو وزوره كدون سدار مكون الليلا جمع فادسته ميوتي دي مكو ثم قمت مرفت من إمي لأنقلب في يومي ويلك مهوتا فقام معي وإم ديان ليأكل لبني في دوتا سيدة عند الانتون فمر رجلان وربدي دفئ من الأنصار مرد أنصار ينقب رضي الله عنهما فلما رأى النبي هذه النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بهتني فقال صلى الله عليه وسلم لا دماك على رسلكما دره كويد من إنها نؤوس ناج صفية بنت حيي فقال بني سبحان الله يا رسول الله فقال لا دماك إن الشيطان عندنا الشيطان يجري مدوغا من ابن آدم إمرد ابن آدم مجرى الدم نجد أن تغيرت وإني من خشيت مهلو أن يقذفها في وتقبق في قلوبكما كبرت من شرا كهوني أو قال ما إني مهلو تقبق كبرت من شيئا متفق عليه. عن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت متودام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين كان يندقر حنين فلزمت من نيبي أنا مي وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من نيبي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نفارقه من سيرت دالي مكة ورسول الله تعالى الله على بغلة له على بغلة له نكهورين جلو بما بيدا راني وما فلما التقى المسلمون ثم جلب بن فتن والمشركون يشركوا به ولا المسلمون جلب بن هوتي مدبرين كبتوك به وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دل أمناتني يركض إمو بغلته جلو بان قبل الكفار هلا هيفرق وأنا تيمي آخذ المدجوتي بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقل جلو بني لا الله أكفها كدوني ميدو أكي تنبا إرادة كفاندون دي الله تسرع في وتنبا هيتي وأبو سفيان قد آخذ الهن جوجتي بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كدوني دونغال نلا دونغال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا ماك أي أباس نادي أونو أصحاب السمرين بسمر به قال الأباس عبد الله بن أباس ماكي وكان لاتي رجلا كوغورك صيتا مرضهتو فقلت مي ويري بأعلى صوتي كبريتو دهتو أنغو أين أصحاب السمرة كنت يوندي بسمرة بهوني فوالله مي وندي الله لك أن أطفتهم أئني كدوني بدننا حين سمعت من بنانو صوته تو أنغو أطفت البقر كدوني دننان نجي على أولادها إدو بمبأهم فقال بإني يا لبيك فاقتتلوا بأري ببيري دي هم كم الكفار هفرابي والدعوة ندان في الأمصار أنصاريان قومي يقولون تنكدي بين يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة رفتي ندان رأب دينا على بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنداري وهو تيكنكو على بغلتي مكهوري بأتيري مكو كالمتطاول ويوتطور يوى عليها إهور مبا إلى قتال فادي غير مأبهم فقال بماكي هذا حين حمي الوطيس بماكي أتمنى غير ولي ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقنا لعد الله جتها سويات كرتوجة فرما بهن ببوغي لوجوه الكفار هلا هيفرقين ثم قال رفت بماك إن هزموا قوم فولته ورب محمد وندري جون محمد فذهبتم يهي أنظر من دار فإذا القتال تجرون على هيئته نهم بعد ما كفين فيما أرى عند الكونكم يؤنو فوالله ميوندي الله ما هو ونالي دون زيادة إلا أن رماهم هانلا بوغيتي بكاد بها سوياتي كوتشوجي مكودين فما زلت مسيرا لأرام دوية
haddahum ko ɗum woni muñcegol maɓɓe kalilan e gokkun wa amrahum e yamirore maɓɓe nde mudbiran hino huccita. rawahu muslim. alwatis gere on ay attannuru ko huɓɓinirde nden wa ma'anahu istadatil hirbu be mana ko tiiɗugol gere on wa qawli haddahum wa bilha'il muhmala sabu ha'u welsinda ɗon ay ba'sahum ko gere maɓɓe on. wa nabi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalaɗo maki ayuhan nas kono yimɓe inna allaha allah tayyibun ko laaɓuɗo de kanko la yaqbalu o jaɓata illa tayyiban sowna ko laaɓi kon. wa inna allaha no allah amara almuminin o yamiri gomɗinɓe ɓen bima amara bihi almursalin konko yamiri nelaɓe ɓen honɗo woni ɗum. faqala taala ladal ya ayuha rusul kono nelaɓe fulu ñaame min attayibati immorde ko laaɓi kon wa amalu salihan. qala taala ladal nokkugo ya ayuha alladina amanu kulu min tayibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل رفت gorko on jantori yutilu safara ko ɗum woni mo juutina yaadu ndu ash'ata ndugginɗo sukundu akhbarin ndugginɗo teppe yamuddu yadayhi mo fonta juuɗe makko ila samai ka samahimo inna ya rabbi woma to ama wara ñamete makko on haramun no harmi wa mashrabuhu jaram makko ɗan kadi haramun ko harmuɗan wa malbasu ɓornateri makko ko ɓorni kon haramun no harmi wa woddiyahi mo soƴƴiri kadi bil harami ko harmi. fa anna yustajabu li dhalik konno ɗo jaborante du'a ko woni du'ade kon. rawahu muslim. wa anhu ƴettama e makko radiyallahu anhu qala umaki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umaki salasatun tato la yukallimuhumullah allah yettidoyta e maɓɓe yawmal qiyama wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim wala hum e kadi nawden ɓe adabun alim. cheikhun zanin mawɗo zinowo ko fanda noon mawɗo zinowo ko kala jombuɗo ma jombaɗo. wa malikun kadabun e lamɗo fenowo ɗum no wona président de la république ɗum ila chef secteur yagal ila imam yagal ha nattiri ɗum. wa ailun e baso mo marayunde mustakbirun mawnintinantoɗo kadi marɓe ɓen. rawahu muslim. al ailu ko wiyete baso ay al faqir. wa anhu radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayhanu wa jayhanu wal furatu wan nilu kullun min anharil janna. nelaɗo maki sayhanu ko wiyete kon sayhanu wa jayhanu e jayhanu wal furatu e furatu bimana ko inɗe canɗini wan nil e nil ɗum ɗo fof ko canɗi wonɗi ka aduna ɗoni. sayhanu jayhanu furatu nil andi nil ko cangol ngol misra ɓe maki kullum ɗi canɗi ɗo nayi kala min hari janna ko jeeyaɗe canɗi aljanna. rawahu muslim. wa anhu qala maki akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah on jogitike bi yadi juuɗe an ɗen fa qala ɓe maki khalaqa allahu turba allah tagi mbombolaydi ndin bimana o tagi leydi lego yawma sabti e asewe wa khalaqa fiha o tagi e nder mayri aljibala pelle ɗe yawmal ahadi alat wa khalaqa shajara o tagi leɗɗayene yawmal ithnain e tenen wa khalaqa almakruhu o tagi kala ko aña kon yawma sulasai e talata wa khalaqa annura o tagi ndeygo ngo yawmal arba'i e alarba wa basta o saki fiha e leydi ndin addawaba dabeji ɗin yawmal khamisi alkamisa wa khalaqa adama o tagi baba adama sallallahu alaihi wasallam ba'da al-asri ɓaawo julde alansara ni yawmil juma e ñalande juma fi akhiril khalqi ka sakkitorde tagu fi akhiri sa'atin e sakkitorde sa'i kadi minan nahari immorde ñallal ngal fima bayna al asri ila al-layl hakkunde alansara e kikiɗe. rawahu muslim. wa nabi sulaymana khalid ibn al-walid radiyallahu anhu qala umaki laqadi in ata'at gomɗi taƴi fi yadi ka juuɗe an yawma mu'tata ñalande jihadi wiyetedi mu'tata ndi taƴi e jungo an tis'atu asyafin kafaje jeenayi hino helde jungo an fama baqiya heddaki fi yadi ka jungo an illa safihatun yamaniyatun si wona kafa yamaniyankeha. rawahu al-bukhari. wa an amr ibn al-as radiyallahu anhu annahu kanko sami onani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu be maka ida hakama al-hakim si ñawo ñaawi fajitade o tinnike o ɗaɓɓiti gonga tan summa asaba refti o hawrile kadi e gonga kam falaw ajirani haraymo mari baraji ɗiɗi. o in hakama so o ñaawi wajjataɗe o tinnike ɗaɓɓutugol gonga kam fakta kono o woopa falaw haraynoɗen no ajurum joddi wotiri muttafaqun alayhi. wa an aisha ƴettama nene men aisha radiyallahu anha anna nabiyya wonde annabaji allah sallallahu alaihi wasallam qala maki al-humma e min fayhi jahannama nguleydi tiiɗude ndin ha feƴƴiti ko jeeya ɗum e fofango yite jahannama si ɗum waɗi fabriduha
ɓuɓɓinire julde nden bil ma'i ndiyam ko fanda hawale goy acci ha julde nden afwan haray hibbite ndiyam alhumma muusendi wiyetendi pali ko wulinta ɓandu kon ha feƴƴita ɓe maki ɗum ko jeeya ɗum e fofango yite jahannama si ɗum waɗi wisite on tigi weƴƴita noon mo conki ɓuuɓuɗi loppiɗi hibbo ndiyam e majji fabridu ha ɓuɓɓinire ɗum bil ma'i ndiyam muttafaqun alayhi wan ha yettama ko ɗum woni e maɓɓe radiallahu anha yo Allah tabaraka wa taala an wele ɓe kamɓe nene Aisha ani nabi ko ƴetta nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala o wi man mata kala mayiɗo alayhi sawmun tawa korka no fawimo ñamande sama anhu yo hooranmo waliyu makko on alay muttafaqun alayhi wal mukhtar ko suɓa ko jawazu sawm dagagol korka amman mata ko gayi on mayiɗo wa alayhi sawmun tawa hino fawimo korka li hada al hadis boɗo hadis wal muradu ko fanda kon bil waliyi e wali al qaribu ko ɓattodira ɓen warisan ronoɓen kana laati aw gayra warisin ma fotina ronoɓe ko tawton ko ɓattodira ɓen wan auf yettama e auf bun malik bunit tufayli anna aishata wonde nene aicha radiallahu anha huddisat ɓe yewtama anna abdallahi wondan abdoullahi bun zubair ɗala o yewti ko ɗum woni fi bay'in fi ngeygu a ata'i ma ɗum dokke a atatuhu ko okki ɗum aishata nene meɗen aicha radiallahu taala anha o wi wallahi la tantahiyanna yo haɗi to aisha to nene aisha dokke ɗe nene aisha okkitiri wona kanko ko okki nene aisha de o wi wallahi yo nene aisha haɗi to awla yuranna alayha ma ɗum ɗo mi taƴotomo qalat nene aisha maki a huwa qala hada ene ko kanko tigi wi ɗum qalu ɓeni naam hi qalat nene aisha maki awa kasi huwa lillahi alayya nadrun haray kanko mi ƴettani Allah e hoore an ahadi ko ɗum woni fodore Allah ukallima nde mi yewtitata ibnu zubair e abdullah ibnu zubair abadan boma fastashfa'a ibnu zubair taɓɓi intervention ilayha e jungo nene aisha fi yoɓe welduto ha hina talatil hijratu tuma nde taƴagol ngol juutuno fa qala to wi la wallahi o mi wondiri Allah mi jaɓata la ushaffi'u fihi abadan goɗɗo jeejantalan e fi on ɗon aduna wala atahannas mi yanata kadi ila nadri faade fodore ande falamma tala dalika ɓa ɗum juuti ala ibnu zubair kallama o yewtidi o waɗi négociation al miswara bun mukhramata wa abdurrahman ibn al aswadi bun abdi yaghus wa qala lahuma o wena ɓe kamɓe ɗiɗo an shuktukum allah mi jeejiri on Allah lama adkhaltumani yon wallan ha na dollan ala aisha kanene aisha radiyallahu anha min yewtida min moƴƴintina fa innaha no kanko la yahillu laha dagantako an tanzira nde o fodata bati'ati taƴagolla ɗum ɗon wawata marsude faqbala bihi fewtiti wondude e makko almiswaru wa abdurrahman hatta ista'adana ha ɓe dumini ɓe diisini ala aisha kanene aisha faqala ɓe wi assalamu aleyki wa rahmatullahi wa barakatuhu ana dukulu yomen naatu qalat aisha tanene aisha maki udkhulu naate qalu ɓe wi kulluna men fo ande ɓe nangawini nene aisha qalat nene aisha maki naam naate udkhulu naate kullukum on fo wala ta'lam tawi noon kanko nene aisha ɓe anda annama awma wonde no wonde maɓɓe ibnu zubair falamma dakalu ɓaɓe naati tum dakala naati ibnu zubair alhijaba ka chambre fa attanaɗa aisha on say nene aisha yiili daate den awligoy ɗurni hucci o tafiɗa ɓe naatani yunasidu ha ko ɗum woni hiɓe jeeja nene aisha wo yabki himo wulla yunasidu ha himo jeeja nene aisha wo yabki himo wulla o tafiɗal miswar kadi naatani abdourahman ɓen kadi toujours yunasidani ha hiɓe jeeja mo illa kallamatu yandi si wona be tun yo o yewtudu e makko wa qabilatu minhu o jaɓanamo on tawi waya guulani ɓe wowli oɗo hadisi wonde inna nabi annabajo sallallahu alaihi wasallam ma aha o haɗi amma gada alimati gaay koko kañum nene aisha tigi andi ɗo walaɗo haɗi ɗum minati jirti immorde taƴodirgol fala yahillu daganta ko li muslimin julɗo an yahjurande o taƴoto akahu musidɗo makko fawqa salasi layalin ɓuuri balɗe tati
falamma kasaru ɓaɓe ɗuɗɗini ala Aisha nene Aisha min tadhkira immorde wajogol watta hariji e rentingol nene Aisha tafiqat o natani to dhakkirhuma himo andintina ɓe kanko kadi mettede ko heeɗi kon watta ɓe ke himo wulla wata ɓolo himo wiya inni min nadartu mi fodi won nadaru fodore nden kadi nde mi fodi nde shadidum ko tiiɗude ha feƴƴiti kono le falam yazala biha ɓe serali e makko hatta kallamati ha o yewtide ibnu Zubair o itti taƴande men mbima ana wa ataqat orin ɗimi dande fi nadriha e nder fodore ko fodi kon dalika ɗum 40 raqabatan maccuɓe 50 jeeɗiɗo nene Aisha rinɗinno sabu ɗum wa kanat o laati tadukuru himo janto nadara ha nden fodore makko baɗa dalika ɓawo nden ñalande fatabuti himo wulla hatta tabulla dumu o ha gonɗe makko ɗin ɓuɓɓina himara tiggare makko nden rawahu Bukhari mana ko addi o qissa ɗo ko addegol e hara de goɗɗo si o jangi ko yo gollitir so faami ko yo gollitir wona yaw gaɗo jaɓu taƴagol goɗɗo nene Aisha foti fodore sattude sabu mettede ko ɗiɗi kono nde ɓeeɗa wajornoɓe andintiniɓe ko ɓe andi ɓe retirino ɓe jaaɓi ay kadi ɓe jaɓali yande e fodore maɓɓe nden ɓe waɗi o dolle sadaka rinɗingol daɗe 40 wan Uqbata bun Amir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ɓe yaltuma ila qatla Uhudin faade ka waraɓe Uhud ɓen fa salla alayhim ɓe juuli ɓe baada samana sinina ɓawo duuɓi 6 ɓe yahuno ɓe juuli ɓe kalmu wadda'i wono juulugol waynagol lil ahya'i wonande wurɓe wal amwati e mayɓe fo summa tala arifti ɓe ƴelliti ila minbar ɓe ƴeyta minbar faka halɓe maaki inni min bayna aydikum hakkunde moɗon faratum komi furto komi arɗo yeeso tum mi yaha yoni wana min shahidun alaykum komi seeditotoɗo e hoore mon de wa innama uidakum ande fodore mon nden alhawdu ko weendu kawsara wa inni min la anzuru ilayhim ɓe sutindu nini min maqami hada immorde dar hande an kam dari ɗo ni ɓe sutindu wa inni min lasta mi laataki ukhshi alaykum ɓe hulani on an tushrikunde shirkoton inchallah miɗo andi Allah wallay on shirkata walakin siko woni ha akhsha alaykum ɓe hulani on adduniya fi o aduna an tanafasu ha fi wotan adodiri e oɗo tun o kippa ɗon e oɗo tun qala ɓe maaki fa kanat laati akhira nazratin sakkitorde darɗe nazartu ha komi ndaari kanko wonɗo fillade hadis on Uqba o wiwo ɗum ɗon laati sakkitorde darɗe komi ndaari ila rasulillah faade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayhi hadis on ko fottanaɗo mi mana ko ɗum o sakkiti tinnude e nelaɗo Allah o fi riwayatin ari fillahi walakinni ko woni min tun akhsha alaykum ɓe hulani on adduniya o aduna an tanafasu fi hande aɗodirton e makko wata ɓe tatilu waro wartidiron fatahaliku halko ɗon kama halaka woni halko man kana ɓe laati ɓe gabilakum adi on qala Uqba wi fa kana laati akhiru ma ra'aytu rasulullah ko ɗum ɗo woni komi sakkiti yiwde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam alal minbar ka hore minbar ko fi riwayati naare fillahi qala maki inni min faratul lakum komi furtom on mana mi wonta woni yeeso wana min shahidun alaykum komi seede e hoore mo wa inni min wallahi la anzuru miɗon suti miɗo ndaara ila hawdi faade wiindu an ɗon ka aljanna al ana joni nini miɗo sutindu wa inni min oteytu mi okkama mafatiha khaza'inil ard saabije ngaluji leydi ndin aw mafatiha al ardi ma saabije leydi ndin goɗɗum en wa inni min wallahi ma akhafu alaykum mi hulana on an tushrikunde shirkoton mbaɗi ɓawa inchallah miɗo hooli Allah danday on walakin siko woni akhafu alaykum mi hulani on an tanafasu nde aɗodirton fiha fi aduna ɗum no mabinila wal muradu ko fanda bi solati e julde nden ala qatili Uhudin ko ɓe waraɓe Uhud juuloygol ɓe addu'a ulam bi mana ko du'anagol ɓe legoy la salatul ma'rufa wona yawgol juulana ɓe julde anda nde yaha daro wi'a ɓe Allahu akbar juula ɓe wona ɗum fanda an abi Zayd Amr bun Akhtaba al ansari radiyallahu anhu qala wi salla bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah julnimi al fajra julde subaka wa sayida al minbar o jawi kat minbar fa khatabana o khutbani men hatta hadrati jour ha fana heewi mo hutuɓude fa nazala o jippi fa salla o julni men ala fana ثم صعد المنبر وجوت كذلك الجانغون فخطب أو خطبه حتى حضرت الأسر على سراهي ثم نزل رفتي وجبي فصلى وجل ثم صعد رفتي وجوي المنبر كمنبر وخطبي دون كذا حتى غريبة الشمس هانان جموتي فأخبرنا
من همبتا ما كان كونكولاتي وما هو كائن فأخبرنا همبت من ما كان كونكولاتي كونكو فئي وما هو كائن كونكو أروت همبت من كفئي كو أرت فعلمنا من أندي أحفظنا من هنجي رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت بماك قال النبي أن صلى الله عليه وسلم ماك من نظر كلف أن يطيع الله وندو رفض الله فليطيعه ورفضه بمعنى كلف وعليكم إليه يوضع ومن نظر كلف أن يأسي الله وندو يبدأ الله فلا يسيب وتويد مويه يوضع كفار رواه البخاري. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ويمريم بقتل أوزاخ وارغو كوكو يتي أوزاخ وقال وي كان أولاتي ينفخ الموتى على إبراهيم إهور إبراهيم متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل كلا ورغو وزغة ويتيكم وزغة في أول ضربة كتفا لأرمي بنتك مايا فلو هرين ودن كذا وكذا نيني 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 حسنة مؤي. ومن قتل كلا ورغو في الضربة الثانية كوران كتفان دئمر فلو نودن كذا وكذا نيني حسنة مؤي دون الأولى كنون دي مؤي دو هيوتا أران دي تفان دي واسرن. ومن قتل سوري في الضربة الثالثة كفي عند تتبر كذا وكذا فله كذا وكذا رين ودن مدون كدي نيني حسنة مؤي. وفي رواية نار في الله من قتل كلا ورغ وزغا كويتكم وزغ في أول ضربة كاران دي بيان دي كتب له ويندان تمومئة حسنة مؤي تيمدر. وفي الثانية سواريد كبيان دمر دون ذلك على إمامريكو هيوتاد. وفي ثلاثة سواريد كتبان تتبر دون ذلك إمامريكا ديكو هيوتاد رواه مسلم. قال اللغة إن بلغة بين يم بحالة بين إن بيوي الوزغ قوية وزغ الإذام من سام من أبرص الإذام كديون من سام من إمرده كوادا بصنا أبرص كوادا يدون غطو دمجا ko kala warɗo ɗum ɗo woni ko fanda ko ɗum ko wiyete alluhata. haray musidɓe julɓe hito ngon hino jolti ha feƴƴiti awa ɗo ka kami luwi ɗon mi woni mbi mana haray mi hulay townugol hito ngon fiwota ɗum wonu ko sojjata ko battinta ɓe mi luwidi nder gaɓen ko yen debruyo bere hito ko nani ɗo inchallahu ta'ala kala ko tata on nanali moƴƴa ma on famali. haray hino numéro téléphone ji ɗin 664 60 53 09 même numéro tous les réseaux ji lagine ɗin fof email ka facebook skype youtube google fof muɗum on waɗay abdoullahi kala @gmail.com wallahu a'la wa a'lam.